Dobrodošli v novi mladinski oddaji. V juniju je Luxus produkcija organizirala delavnico dokumentarnega filma, pa si poglejmo, kaj so ustvarili tokrat. Ljubljana poje. Takoj, ko stopiš na ulico, slišiš prekrasne zvoke mesta. 1, 2, 1, 2, 3, 4. The street is very natural. You feel the way the life turns in the city. So if you are on the street, you are together with the life of the street. Been here 3 times, always passing to go to Greece, and I like really much this place. It's peaceful, there's not too much people, and I like the river. I like this place. The best thing about music and street music is you always get a smile. Doesn't matter how much money you earn, there's always one smile. Pa tudi v Ljubljani je tako, ali pa v Sloveniji, da recimo ni tako, da bi preganjali ulične glasbenike, ker se sliši, da v kakšnih mestih moraš imeti tudi izkaznico ali pa nekaj takega za igrati. Most of the time when you're a street musician in other countries, you have to sort of dodge the police. You play until the police tell you to move, and then you move and you go play elsewhere. We arrived and asked the woman at the tourist center, and she said, "Yeah, sure, do you like music? Come on, let's play. I'll show you the place." We have been doing it also in strange places like little villages in Albania. We were the first doing something strange, which was playing with fire. Vse dogaja zdaj, tak cvet, tako da ulični glasbeniki imamo radi toplo in suho vreme. It was raining, the pressure was totally, and we say, let's play hard and fast. So we start to play and play and play, and suddenly we got happy, people get happy, and money start to rain. If we would do covers, we would earn more money, but it's not about the money, it's about the music. Yeah, wishes, we'll get it all. Road down and dirty dishes, stacked in the empty kitchen. At the dining counter, buying a seat. Mogoče je ulica ena taka prvih stopnic za kaj tazga, ne? Most of the time, it's not you who act on the street, but it's the street that acts on you. It's a beautiful school, the street. We started on the street and we die on the street. Run along, Mad Cat, get you going. Mad Cat, sing along, yeah. Hvala vamo na vaše televizije, od naših band, JLM band. Center Ljubljane se napolne, ko se začne ulično gledališče Ana Desetnica.
desetnica je mednarodni festival uličnega gledališča, ki poteka po Sloveniji že 15 let. Ne samo, da prinaša veselje, ampak podira meje, prinaša v mesto nek poseben utrip. Gledališče na ulici, dogaja se, fino je, zabavno je, poučno je, revolucionarno je. On the street, it's naturally built in that you will definitely have everybody. In the theater, you know, maybe I will only get the people who make enough money to spend extra on the ticket or whatever. So you know, if you know it's a different audience, maybe you have a different conversation. V naši tradiciji slovenskega naroda obstaja pač nekako vrsta tradicija desetnice oziroma 10. brata, to je 10. otroka, ker smo se mi v času, ko smo to začeli delati, približno tako počutili, kot sirote gledališkega sveta. Mislim, ne čist sirote, ampak praktično sirote, mislim, nepriznani, necenjeni in pač vse drugo. Pride gledati, mislim, ker res ni tako, da bi mogel tako plačati 15 €, da dobiš eno v redu karto, ampak pač prideš in si malo tlej in je pač, če ti všeč ostaneš, če pa ne, pa ni to. Čist fajn je, če nimaš s tem izkušenj, da greš malo probati. Ja, jaz tudi mislim, da tudi če se nekomu zdi, da to mogoče ni stvar zanj, je ful lahko pridati in si pogledati in mogoče lahko vsakega to preseneti in najde nekaj zase. Fuck you, hippies! Fuck peace! War! Когда ты играешь на улице, больше контакт с аудиторией. И ты действительно играешь. Ты себя показываешь не как перформер, не как «смотрите на меня, я играю», а идет определенный контакт. И ты уже смотришь на реакцию зрителя. Если в театре ты смотришь, и на тебя луч, светит луч, и ты никого не видишь, ты можешь уйти в себя и играть свою роль. You are not working so much with this creating an illusion of a different world, but you are taking the world that exists and showing some openings to some other possibilities. So it's this sort of magic of the everyday being transformed, I think for me is more possible in the street. No matter what the show is about, the subject of a particular artwork, there is also the subject of what is possible in our world together. Ball machine in München. Ball machine in München. Ball, 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 ball. Igralci malo več prostora za improvizacijo. Ne vem, bolj živo se mi zdi. Meni se zdi ulična veliko boljša, ker ne vem, kaj bi pričakovala. Za tisto gledališče se že malo pripraviš, malo veš vsebino, tako pa ko mimo grede prideš, pa vidiš, se mi zdi veliko bolj spontan in se mi zdi bolj zanimiva ulična. Prideš nekam, plačaš tisto karto in pol ali ti je všeč ali ti ni všeč, ti tam gledaš. In zaradi tega se dostikrat zgodi v teh gledališčih, da se pridejo ljudje tja kao malo kulturo gledati in pol par jih zaspi, kaj tak tam si v temi, si prav anonimen, nobeden te ne izpostavlja. Medtem ko na ulici je pa ful bolj tako prosto, pač ful več ljudi lahko pride zdraven,
ni treba neki plačati, vsi so bolj nekako vključeni v predstave, tudi bolj je direkten ta odnos med igralcem in publiko. Najlepši doživljaj teh 4 dni letno za desetnico in uživam kot nikoli. Odlično mi je. Lepa poživitev mesta. Mesto res zaživi takrat vse svoje lepoti. So you can have very great intentions, but if you, for example, don't include everybody, then you can have these great intentions on an island in a terrible culture, you know? So we must sort of integrate, I think, that's my opinion, not to, we must integrate our intentional culture and our existing culture as it is, who we really are, you know? Fan dela v restavraciji kot natakar. Njegov delovni dan ga pokaže kot primer integracije in zmagovalca. Moje ime je Blaž Kušnik, prihajam iz Ljubljane. Živim v bivalni enoti v Višmarih z vsemi našimi prijatelji ter tudi doma na Viču pri bratu Istoku in očetu Jožetu. Čez teden hodimo v službo. V drugi violini smo 1 leto, na to smo pa praznovali prvo leto druge violine in v drugi violini. V drugi violini, tam pa strežemo gostom pijačo, pa pribore in tudi hrano, da jim prenesemo ven. Naši prijatelji nam pomagajo pri našem delu. Smo prijatelji in jih imamo radi. In vsak gost, ko pride, da vidi, da imamo lepo, da lepo skrbimo za red in da je vse v našem vrstnem redu. Zato, ker me veseli, ko sem tukaj.
Pa mi dva s prijateljem Petrom se zelo rada druživa, da se pogovarjava. Pa tudi z drugimi, z ostalimi. Ko svoje znake upišeš, da samo v internetu klikneš. Klikneš, ja. Enter. Enter, ja. Kaj pa potem? Ko klikneš? Da je noto skranjeno. Ja, skranjeno. Ja. Še par minut. Pa tole ščist. Tole malo popiš, ja. Evo, posebej hladne. Gospa direktorica Božanova Valerija za nas je veliko stvari naredila, pa organizirala. Mi jo imamo pa tudi radi, pa smo prijazni do nje. Z našo šefico se zelo dobro razumemo. Tisto, kar ima za povedati, naj pove. Ampak smo prijatelji in jih imamo radi. Moji starši so mi pa sam predlog dal, da jaz, ki sem dovolj odrasel, pa se vračamo, smo se, jaz sem dovolj odrasel, samostojno sposoben, da sem se naučil veliko stvari, da mi je uspelo priti do moje službe. V samozagovorški sem vključen 13 let. Samozagovorništvo pomeni, kako je postati biti samozagovornik. Velikokrat smo se pogovarjali o željah, pravicah in o letovanju. Imamo težave, ampak se potem, kdor ima problem, da se pogovorimo. Problemi so pa ti, če nekdo recimo razbija pa meče stvari na tla, ki ne bi smel, ali da se obešamo na goste, ali da se grdo obnašamo, ali da se tepemo. Kam si bil, pa te je brat pripeljal danes? Kako je danes v gostilni? Redo. A res? Kaj gužve? Kaj gužve? Ne. Moj oče se ne barva. A res? Pa še boš, da ni bil skozi doma, da ima prostor, ne? Roko Sinik je moja podporna oseba in mi pomaga, ko je treba. Pa z Rokom Sinikom sem šel 2-krat na Madžarsko, v Bruselj in z njim velikokrat smo hodili še na druge konce. Bojo potlele ti Bogaškar na štimu, sladice. A imaš kaj že? Pa bo leso kdo? Ajde, Vlade. Zelo rad delam, zato ker me veseli. Pa ko kdaj pridejo študentke na mim, da jim pokažemo, da smo lepi in nasmejani, da jih imamo radi. Sam mečkani, lepo ti je manjši. Vidiš? Z našim denarjem, ko ga mi dobimo, ga damo gospodu šefu, Moci Galovi, Moca Galova pa da na banko, potem pa kdor ima več denarja, da bo izbiral izlet, tam bi radi šli, ali kdor želi iti z Moco Galovo v trgovino, da si bo nekaj v miru kupil. Želel sem, da bi kupil harmoniko, da bi v mojem prostem času igral, če ga bi izkoristil prosti čas. Ko me veseli delo, pa tisto, kar mi rečejo, in hrana, ki je zelo dobra, in potem preden grem pa nazaj, da mi pa več tringeltev.
Želite poskusiti falafel? Pojdite v restavracijo Falafel v centru Ljubljane. Nikoli nisem mislil, da bi odprl neki en falafel ali pa nekaj, da bi se ukvarjal z hrano. Ne vem, je bila nekaj, kako bi rekel, ponudba, bežna ponudba od enega, ki mi je nudil njegov lokal. Sem povedal moje ime, pa so sprejeli stvar zelo resno, dajmo, in potem sem rekel, ok, sam jaz ne morem, ampak če boste kot družina, potem meni pomagali, pa gremo naprej. Za odprtje falafla je v bistvu kriv moj oče in pa njegov tedajni partner. Tako da jaz sem bila takrat glih v nekem svojem obdobju, tako nisem prisostvovala samem odprtju. Šele kasneje sem v bistvu majčkeno bolj intenzivno se začela ukvarjati. Ko je falafel malo zrastel, ko smo začeli tudi z drugimi stvarmi, ko smo porabili novo delovno silo. Jaz sem rojena v Ljubljani. Moja mama je Slovenka, tako da v bistvu sem odraščala na nek način seveda veliko bolj v slovenski kulturi, ampak tudi z stalnim vplivom neke arabske kulture. Sem bil rojen v Nablusu, to v Palestini. To je okupirana ozemlja, zdaj od Izraelcev. Moji še zmeraj tam živijo. Glavno po študiju tam sem končal v Jordani gimnazijo in potem pa sem se odločil, da pridem v tedašnjo Jugoslavijo za nadaljnje študij. Zame je bil na nekak način en šok, ker čista dve različne kulture, z eno bolj konzervativno kulturo do eno bolj odprto. Tako da v bistvu sem bil šokiran, ampak bolj tako v pozitivnem smislu. Smeši se takole, da sem skozi mešal besede, sem rekel recimo na mesto ljubezen, sem rekel ljubzen in so me skozi učili, da je to ljubezen, ne ljubzen, bolj pa na mesto jabolke sem rekel jebiga, pa take nešto. Moj oče tudi zna plesati trbušni ples, zato ker v bistvu tam je to del kulture. Ko se družina dobi, pojejo ponavadi in potem se družbi ločita, zato da se lahko ženske odkrijejo, da so lahko sproščene. In potem v bistvu ne pijejo alkohola, se pogovarjajo, kadijo šišo, pijejo čaj in seveda tudi plešejo. To je moje zadovoljstvo, da vidim, da ljudje me ne gledajo toliko pozitivno, ne toliko negativno, da sem eden med njimi. Zaradi tega, po mojem, da je to moj uspeh, da sem bil sprejet v take družbe. Tako da nimam nobene razlike, ne čutim nobeno razliko, da nekdo reče, to je ta Arabec ali pa to je ta Palestinec, pa jaz sem Slovenec, ampak vsak Slovenec mi je sprejel, kako sem njegov prijatelj. Nisem bil malo drugačen od Slovencev, ampak tudi vino mi je bil zelo všeč, tako da sem ga ne v en deci, ampak 5-litrske spil. Tlele tudi velikokrat smo organizirali neke zabave, pa sem bil v ene od onih whores, za stol, sam please take me.
moja Palestina je še zmeraj v mojem srcu, moja Palestina je v moji glavi. Drugač pa tam, kjer imaš službo, tam, kjer imaš družino, tam, kjer imaš dom, to je tvoja domovina v bistvu. Park Tivoli, prekrasen prostor, kjer spoznaš nove ljudi, preživiš čas in mogoče boš celo srečal novo ljubezen. Moja prva ljubezen, to moram prav daleč nazaj poseči. Bila je zelo romantična, zelo lepa. Mislim, takrat, ko si zaljubljen, je itak vse najlepše, vse lepo cveti, vse diši, vse je tako lepo. Tako da mislim, da to mora vsak mlad človek doživeti, ker če tega ne doživiš, pol je res škoda. In se mi zdi, da je to res nekaj najlepšega, kar lahko človek v življenju doživi, ne? Prva ljubezen je bila, ne vem, to je bilo že, ko sem imel 20 let, ampak to je bila vizualna ljubezen, ker je bila lepa. Jaz pa tudi. To pomeni, da kako se boš zaljubil v nekoga, ki ga prvič vidiš, niti ne veš, kdo je, pa si zaljubljen. Si se vprašal, kdaj je kaj takega? Moja prva zaljubljena so bila tudi v tem parku Tivoli. Z možem sva se spoznala na plesnih vajah in po plesnih vajah smo s prijateljicam in njihovim partnerji prihajali tu v Tivoli. Se pogovarjali seveda, pa smo tudi vsak zase šli in po svoje uživali to svojo zaljubljenost in svojo ljubezen neizmerno. Moja prva ljubezen je bil moj mož, ki me je znal zelo lepo presenetiti, mislim. Recimo za kakšen rojstni dan, ki nisem pričakovala, da je sploh pozabil, sem mislila, ne? Ampak me je on pol presenetil z lepim darilom in šopkom rož. Ne? In rekel, a si mislila, da sem pozabil? Mi zdi, da je to tisto čakanje, kdaj ta tvoj najljubši pride, kdaj boš spet z njim skupaj, kdaj se bosta videla, kdaj te bo objel, kdaj boš lahko z njim. In se mi zdi, da to je tisto hrepenenje in čakanje na tisto tvojo najljubšo osebo v tistem trenutku. Ker ponavadi te prve ljubezni skoraj da ne uspejo, ne? Ker tudi moja ni. Samo moram pa reči, da mogoče pri mladini zdaj, ker vidim, da je zelo veliko razvez, pa tako, da se ne znajo pogovarjati. Rabimo pač ljubezen. Ko si mlad, rabiš več seksualne, ker je to najmočnejša energija, ko jo imaš. In jo je treba izraziti, pa rečemo temu ljubezen. Ko pa pride to na višji nivo, je pa to, da ti temu človeku pustiš, da živi svoje življenje, da se ne vmešavaš. V mojem času je zdaj pa spet drugačna ljubezen. 35 let sem jaz z mojim možem skupaj in se mi zdi, da to je pa spet drugačna ljubezen oziroma tista navezanost, ki pride po tolikih letih. Ne? Pogovarjati se je treba, v zakonu se je treba pogovarjati. Povsod pridejo, nikjer ni vse zlato, kar se sveti, bom rekla. Ljubezen je takrat, ko ti ni treba nič govoriti. V ljubezni ni besed.
In zato je ta park fajn, če ni veliko ljudi, da sta dva v tišini in ljubezen sama govori. Ker srce govori tako, da težko razum to prevaja v naš racionalen jezik. Zato je ljubezen odprto srce, ko se daješ in ne razmišljaš v tem, da bi kaj dobil nazaj. Ljubezen je absolutno dajanje, brez pričakovanja. Zgodba o integraciji 3 tujcev v Slovenijo, pomešana s strastjo do kuhanja. This food, skuhna, it's not just serving food. It's a way to show who you are. We respect all people, vegetarians, those who don't like Indians, Muslims, everybody. Because we will cook for others, and it's nice that we respect all ways of cooking. But for sure we don't cook dogs. Skuhna is a project that is funded by the European Social Fund. It operates along the lines of a social business. The objective is to increase the employability and the employment opportunities of migrants from the global south. So essentially what they will do is prepare food that will be served as a catering service. They will also be engaged as trainers at cooking workshops that will be open to the public in Slovenia. We are learning from each other also, because this is from Morocco bread, and now I can know how to turn it, and you know how to make what I'm making, so that if we have in a restaurant, we are working. If I'm not there, that doesn't mean the food I make, nobody can make it. That's why we have to learn all this from each other. And I started to make some cultural activities here in Slovenia, and this was the first country where I could actually connect with external world, because we were locked in Palestine. In the war in 2009, I saw a lot of kids, they were amputated because of bombs. And once one girl in our street, she lost her legs, and I saw her by my eyes. I was crying because I was not capable to do anything. After this president of Slovenia, he initiated one initiative to bring Palestinian kids to Slovenia. And this asked me if I can help them. And then I started, for sure, I said to them, yes, this is the best thing which happened to me in my life. I came because of my son and my wife. We were living 3.5 years in India together, and then she got pregnant, and then we moved here because of better education and everything here.
We have in India also better education, but it's a lot of time cost, you know. If you want to have good study and everything, it's too much expensive. I spent the quarter of my life in Morocco. I studied French law. After that, because of the situation and there, you know, my family is poor and I cannot finish my studies, so I had to do something to work. And because I speak many languages, I decided to be a guide. I had a group of Slovenians. One of those tourists, she's a friend of my wife now. After a month, we decided to be together, you know. She said, don't go back, stay with me here. So we decided to marry. My wife, she was a little bit, she's scared to tell her mom about me, and she thought that her reaction will be with anger. But in fact, when the first impression when I talked to her and she started to know me, and then she likes me, and she was happy when I asked her for you know, to marry her daughter. If you look to the food, to the Slovenian food, you will find that the traditional food, it was from what people have. This is like the simplicity, not just in food, this also reflects the simplicity in people's life. Slovenian people are very nice people. Honestly, but, you must yeah, honestly. But the main problem is that they are a little bit closed. You know? Yeah. You have to. This everybody which foreigner coming there saying they are a little bit narrow, no? Yes. This is the main problem in Slovenia. Here, just friends, we call over the phone. Hello, can I come for coffee? No, I am busy. In India, I just go. I ring at my friend home. I come. He cook for me lunch, coffee, whatever, anything. He will say you are not going today home. And when I got here, you know, the people they look at you. You have a different skin. They make you feel you are foreigner. But this is normal, you know, because the people are not used to foreign people. I still have here, you know, a lot of hidden borders. Now, for example, maybe there I can find, you know, checkpoint, because many times police stop me because of my color, or in banks I cannot open like in the bank which I want account, because they don't recognize Palestine. No place can replace the place where you were born. And I can say that my soul is divided. When I'm there, when I go, because usually I don't take my wife and my daughter, I feel happy and not happy. And when I'm here, I feel happy and not happy. Yeah, I'm very happy. I wake up every day, I see my son, what else you need? You see him, he's smiling, happy, everything. Yeah, just sometimes I miss my friends from India, but it's not a big deal. I'm happy from one side because I have my wife here, which is very important for me, and the other side, which is the side of job. I'm not happy with that because I'm still fighting to put myself in society and to show what I have. حبيب عايز له شبشب منين اجيب له شبشب حبيب عايز له شبشب منين اجيب له شبشب ده الواد بياع الشبشب حبسوني وحبسوه سو يا سو حبيبي حبسوه سو يا سو حبيبي حبسوه حبيب عايز طيارة ومنين اجيب طيارة ده حبيب عايز طيارة ومنين اجيب طيارة والواد ضيع في الحارة وحبسوني وحبسوه حبيبي حبسوه سو يا سو حبيبي حبسوه برافو. Dragi moji, to je bilo za danes vse, do naslednjice pa radi imejte, pa veliko se smejte. Čau!
Apple.